Pemirsa ring tengahin kahanan pandemi sanisayan deg-deg, durung dahat mau sana ring kewentenan hunian hotel pemekas ring Denpasar. Napi malih ri sampun penerbangan internasional sampun kebungkah dawek mekatah bulan sane lintang. Kantos makin kauningin tingkat hunian hotel mekatah petang dase kantos 6%. Kadis Pariwisata Denpasar MA Desire Mulyani Mausang, daweg kabungkahnyane penerbangan internasional, sektor pariwisata kekantenang nincap, nanging nenten anut skadi pengabdi. Punika mawinan ring panguntat warsane mangkin, sane sepisana nampenin pikeling nataru kaabtiang side kaanggenslah ring sajroning limbakang sektor pariwisata ring kota Denpasar. Ring pikeling libur Natal miwah warsa anyane mangkin dahat kaabtiang wenten panincapan utamanyane wilangan tingkat hunian hotel sida nincap ulung dase kantos sia dase persen. Pai ketandane ngejan tenang yening wilangan inucap sida kepanggih napi malih ri tepengan mangkin sampun nenten wenten pewatesan sekadi dumun. Lianan punika selah pemargi ring bago pariwisata taler sampun kabungkah. Tios panadunan pewatesan pai ketandane taler maut sahe mecikang malih wewidangan Pantai Sanur antuk nincapang penaut wisatawan melancaran ke Denpasar. Raris pai ketandane taler stateng limbakang promosi napi malih risampun G20 sani sukses kemargiang ring Bali kejan tenang sida nincapang pengerau wisatawan. Asmara Putra, Bali Pos.